Cising nawang kuku ini nak mal sebetulnya nenenan. Biar tukar dores, tukar pesawat sing banget nih. Yang penting cabut kentang. Foto Dijual. Yang bagi yang berminat ya nih. dijual. Ada yang nak beli kira-kira? Nah, tukang tambal minimal. Tukar tambah. Kapsalon Nih kutek warna apa nih? pernis. Karena udah dijual kan. Nak kayu pernis jadi kuku pernis. Tapi unik ya, ada nang ada anu Suku cadang na dosen doh. lung bentuknya. Ini di sini. Ukiran abstrak nih lah. Mana mau ke shop mana?